Ndosi lo amjida manje somkhokhela kanjani imali yakhe ngoba sehleze ebhekene nathi sehleze sihlala isigangeni. Bayimfethu wena ayikho enye indlela esingayenza maybe lo muntu ukuthi asuke kithi or simbulale ngabanye. Akhona iplan ndoda lo muntu imali yakhe iningi kakhulu ukuthi simkhokhele so ongcono nikwedinga ubhiya sikhona la ukuthola ukuthi sike sehlisa umoya yabona sicabanga ezinye indlela. Ya vele yona iplan mfethu ayikho into esingayenza. Ya le mali iningi kakhulu mfethu. Iningi kakhulu. Simqume lo muntu otherwise yena uzoqhuma thina ayisenza iplan kusasa any mistake ndoda thina siyadlula ya ndoda akuyebamba ubhiya kwenza ukuthi kona sike sibambe iplug. Look at Jade. Lo mjida ngamlinda isikhathi esingaka kade kwenzakalani la ohamba khona uyathenga ubhiya ukuthi umuntu eke emcheck. Ayi ngoba sesiwomile le out izogcina isimali. Think I wanna make that move now. Baby, tell me if you Mfowethu